izinto sazenzela bo. No money can I, no daddy can I, izinto sazenzela bo. Sanibonani balaleli nabalandeli emakhaya. Lokhulumayo uNtokozo Tshepo Mohlala. Umakatani the New Age Pantsula 357 Clifford Kivore. Ikati elimnyama sitimela samalahle umbhebheni. Namhlanje ngizongumfanekiso. Ngizokhuluma ngaso Isiduli and hill ngesingisi. Ngizokhuluma ngezinto ongazenza esidulini. Isiduli into yemvelaphi manibe khona iyazenzakalela and ijule kakhulu. Namhlanje ngizokwazisa ukuthi until there's a lot of things that you can do on it. Ku-until kusiduli you can open iminyango evalekile. Iminyango evalekile empilweni yakho uyakhona ukuyivula khona. Uyakhona ukuthi ubulale zonke iqalekiso ezaba khona egameni lakho noma isibongo sakini. Noma kwempilo yakho. Uyakhona ukuthi ukhulume nedlozi lakho, ithongo lakho phezukwalo, phezukwaso isiduli. Uyakhona ukuthi uvule into zakho, ucele inhlanhla kulo, ugeze isimo senhlanhla ukuthi sivuleke futhi sishintshe empilweni yakho khona esidulini. Uyakhona ukuthi futhi usebenzise ukuthi wenze impinda which is back to the sender. Esidulini kahle moyoyenza zonke into lezi uyaphahla. Uyanesniff sakho, uyawusebenzisa isniff ukuphahla. Uze namakhandlela which is yellow and blue. Mawuceda uyasivula la phezulu. Usivule ususe inhlabathi leyo, ubekele eceleni amasayidini like a volcano. Uyangithola? And then ukhuluma uphahle ngesniff sakho, uphahla bayibiza abakini. Ogogo nogogo omkhulu bakabo ma wakho abahle nabakabo babo wakho abahle. Ukhanyisa amakhandlela akho ngawabhekisa phansi alokaconsela ngaphakathi kwesikwazi isidula lokakhanya afuthi lokuphahla. Then uza nempuphu uza nayo uyayithela lapho uphahla lokuphahla ukhuluma lokuphahla ngesniff, uphahla ngempuphu futhi uphahla ukhulume yonke into oyifunayo, ukhulume sonke isifiso sakho, ukhulume yonke into. Mawuqedile ukwenza yonke lento oyenzayo, ufaka yonke into ngaphakathi esidulini, uyavalela. Ngaba amakhandlela, kungaba lesniff esisele mangabe awufuna ukuhamba naso uyasithela naso sonke. Uthelela lempuphu leyo ngaphakathi. Uvalele yonke lento leyo, uvale kahle. Namanzi uwaphathe, uthele lapha amanzi, uvale. Kanjalo sowucedile. Leyo nto leyo izokusebenzela kakhulu. Isiduli ungasiboni nje sinjeyana, uzitshela ukuthi into ethathwa kancane. No, ijule kakhulu. Into esebenzayo, into abantu abayisebenzayo futhi ukuvala impilo yakho, into abayisebenzayo ukuqalekisa, into abayisebenzayo ukuvala eminyango. Lezinto ngiyaxolisa, izinto ezenzekalayo empilweni yakho. Engakho ngithi naso sibalulekile ngoba indawo lezi abavala impilo yomuntu sentabeni ngomthandazo sesidulwini
ngokuphahla nasemanzini. So lezi zinto lezo yizo ingakho ngithanda ukuhlala kuzo ukuthi ngokutshela ukuthi impilo yakho ungayilungisa kanjani kuzona lezo zindawo lezo. Manje-ke iyo-ke indlela oyenza ngayo le makunenye efikayo noma indlela engcono yokuthi ungenza izinto esidulwini ngizananzisa. Ngiyacela ukuthi nipresse i-subscribe button mangabe uvele uyaqala ukubona lo mfanekiso, upresse i-like button, ucommente mangabe khona uvo lwakho ufuna ukulibeka ngalokho engikhuluma ngako. Ngiyabonga.